जतो कोगे सगुन जोहार तेज मिटन नवा ब्लॉग रे आपे जतो कोगे सगुन सगुन दाराम और तेज दो हावड़ा ना शरद सदन रे मिटन आखड़ा को सपड़ाव का भारत जकात सान्ताल पठुआ गावता कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमिटी रिन मई बाबू तको लाफांग सेचेद रिन नावा पठुआ को आतांग दाराम लगित आखड़ा को सपड़ाव का ओडे गे नितो दुलिन चला लगिदा आदो नय लिन सपड़ाव कना onte ge adalin chalo lage ठीक गया तबे आ ये नेलाबो चेलका को सपड़ाव का बोरिन पठुआ मई बाबू तको को आ ओडे चेलका को सपड़ाव का चेल को ना को कटी बो नेला दो नितो दो onte ge तबे बो सेन लेनि ये Soren, nolde Bharat Jakat Gaota Hamote Tin Nanya Tin Meeting Galmarao ko doho kadan ko ko moi tako jatiri SECHET ari 2000 Maharashtra te no garmetkan ada madam sang nyapam kata adi disken boji da sereng rusiki ai masalah oni maha abo radio re oni ya YouTube channel re bon nyela do samang re dapam kata adi disken boji da jauh mot Bharat Jakat Putih Gaota Nawa ko em kita nate unku sara nyima ko kana arho baun galmarawa nito do nuku pera dalam lai ko sapra kan mo tako hoy chalo ya ay masaraw hoy sarhaw ya
apin thare durup taun pe Tadi ayam masak tau. Abua kami hora itu bukan tabuna are itu hop lagi. Pera ko daram ka kuwa. Sanam pera ko ten arho meta manu johar ya kate. Abua lahas na kami wala hai dia. Bento apuren jahai dore monisi ko choi bina kara. Tala utar le bina kate tabuna baba tilka maji. Tilka murmu. Jahai to Pathwa Gaotaren adorsho karnai. Pathwa Gaota adi adorsho e mone ya. Bina kate bidhare re Kavi Guru Sadhuram Chand murmu. Ar bidhare re bina kate ya Guru Gomke Pandit Raghunath murmu. Nuku kuwa Nawa jitir le bahamala arau kate abu akra kon lahai dia bahamala arau lagi te jahai pera ko menak kuwa mun mochi le durup kate sanam koten nehori doya marang pera le kate menai kate tabona moji baba uchen kon etohop kate boi boi te mit te joto hora udhun re jitir le abu bahamala em kate kon mono kuwa Poilo lagi apuren marang pera lekate menai kate tapona manudan baji baba uni piya mudhun re bahamalai arawa poilo te marang pera menai kate tapona baji baba uni piya mudhun rege piya chitir rege bahamalai arawa ona tayom bahamalai arawa apuren ti pera menai kate tapon Guru Pada Soren ar ona tayom bahamalai arawa Bharat Jakat Santal Pathwa Gaotaren Central COMMETE President Soilen Besra. Poilote bahamalai arawe tabona aburen tihini marang pera maji baba Madhav Chandra Hansda. Itu dosar te bahamala arau lagi nehoria tihi pera menai kate tabon aburen Guru Pada Soren gomke. Nawa tayong bahamala arau lagi ti nehoria Bharat Jakat Santal Pathwa Gaotaren Central COMMETE President Soilen Besra. Jahai menang pera ko sedera kan tapona unku ho hai president kanai mantan Soilen Besra bahacal kate mun ame kan kata jahai aburen Guru Gomke menai kate tapona ekdom poilo sore note kon unichen do sana koten nehor tahena pun bahage alayok manglichen do uni jaga japare do pun bahage alay Tiya jahan wa freshers akhara sut saprao kan do leigana kuwa je noa freshers tala tege abu joto kon uprumok kana ar noa uprum mid kate jumit kate abu gamirina leikeu ho gamirina sana ho unat pe jasti chala tabona aso kaite gaota nungkana jaha kami hora gaota jokon ke meta gaota bon koraweda ona gaota buj laga ona gaota tin habi bam buj dareya un habi uni gaota bam dulur dareya ar uni gaota jodi am bam kusi dareya bam dulur dareya uni gaota leka kate am bam kami dareya ona lekare tinya noa akra odige sores akra kan tabona aso ei sanam ko ke noa lutur re kon remet dohaya ha ora kon rule senor re ho ekdom uihir re tahena ar itu abua jaha bahacal kami hora tahe kana ona mujhe re kan tabona
Nawa tayom arho mitang nehor tahena abuat tinaga gan jelare komiti menak kat tabona unit menak kat tabona sanam jela unit ren jahai president ar secretary ko menak kat bona setere kana bon unku hej kate aburen guru harama ape ho koilo re ape hole nodele moin mochile durupoli tele nehor pi hitu lagi te झारग्राम जिला कमिटी रेन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एकदम स्टेज ना सामान उधर रे आबेन बेन तिगुनाई कते मिड हर खान के हुआ प्रति डिस्ट्रिक्ट रेन जेकोन मिड हर खान के हुआ पहिलोते आबुन आतां दाराम कुआ आबुरेन नुकु जहां जिला खन पे केना ओना तायम बाकुड़ा जिला रेन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मुद्रे जेकोन मिड हर तीन गान डिस्ट्रिक्ट कोना कोन हेजे केना sanam district ren ge sanam jela ren ge president secretary mudre je kono bihor hekate ekdom stage na poilo surre bo tingun ma Dia menuju Sirjon Hansda, Jhargram District Committee Secretary kanai. Noadayam Kolkata Tingan Bankura District Committee Secretary Bharat Jagat SANTAL Pathao Mata. Marshal Tudu, Purulia District Committee President, Bardhaman University Unit President, my Guru Dukui, Poshim Bardhaman Khon, which Soheta Kantabona, Onil Tudu, Howrah District Committee Khon, Sumati, and Shagun Sir, Boyatakin, Senator Kanaki, Unkin Ho, Batch or Okatamon Chalakin Kana. झारग्राम टाउन कमिटी प्रेसिडेंट रेणुका सोरेन दीदी आमठेनो नेहर तहन कना स्टेज रे हिजु लगी पटुआ गादारेन सानाम सोहेत कोगे एकदम आपेटेन मिटा नेहर तहना जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटी टाउन कमिटी रे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मेना कोना एकदम सामांग सरी रे बंधु